Dobar dan, poštovani gledalci. Nalazimo se na lokalitetu Poljske teretane. Danas se u okviru Međunarodnog dana zdravog življenja odvija takmičenje u bodybuildingu. Znači, prva disciplina jeste dizanje teškog tereta, odnosno u ovom slučaju dizanje trulih bandera od korisnika koji nisu platili struju. Druga disciplina jeste preskakanje guma, folgova. Treća disciplina jeste dvije daske i dva čunja ispod kojih se treba provući na neki način. I meni jedna od najdražih jeste preskakanje brezovog čutka koji se može imati od jedna polgica pa se ono spusti i mijenjaju se visine ovog čutka. Za početak možemo prikazati video koji smo ranije snimili, a to jeste naše takmičare. Ja sam Šećer Beljulji sa Kosmeta, ja sam došao ovdje da pobjedim. Ekspert sam u preskakanju guma. Ovo čudo iza mene za preskakanje mi je velika slabost. Donio sam vam koljača dobri da probate, to ćemo sve poslije dogovoriti. Eto, to bi bilo nešto malo o meni. Koju pjesmu najviše volite? Mogli ja otpjevati? Naravno. Svira mandoljina, vozi limuzina, diže se prašina, pička materina, yeah! Ja sam Bishop Tutu iz Pantanove Gvineje. Moja specijalnost je preskakanje čutka, a jako sam slab u dizanju trulih debala. Šta je, došao sam ovdje da pobjedim, normalno favorit sam ovdje jer je ovo moja zemlja. Koja vam je najdraža pjesma? Moja najdraža pjesma je, evo, mogu li ja otpjevat komu? Pa naravno. Zeg, zeg, dadule, 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 zeg, 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 dadule, dadule, dadule. Kao što znate, ja sam voditelj ove emisije i na nagovoru ostalih učesnika ja ću se oporobati, što bi naš narod rekao, preskakanje čutaka i ostalih disciplina. Koja je vaša najdraža pjesma? Moja najdraža pjesma je Ja se Esma zove, željna tvoga silovanja, čunu tvoju ljubim, ljubim svakog dana. Ja se Esma zovem, željna tvoga silovanja, čitu tvoju ljubim, ljubim svakog dana. Yeah. Oj, doj!
Sam ovdje pobjedio, kao što si mi rekao, i sada će oni meni odlučiti nagradu. Izvolite gospodine, znači držađa koljače i znači to da povedite svoje zube. Mama, evo konačno sam nabavio nam drža za sasjećanu. Yeah.